Oh, raka baba bayang narabasike. Pi hadin bapen baptis kadan gajing pediang yang mensim khut. Pelat lut yalde, pelat lut. Ni hadin gajing pen baptis ka kumba ki ong ki apostol. Habala pen baptis seki. Ha kerteng jong Jesus Christ. Bagi lai bu ikti. Lai bu ikti klik bagi lai pediang yang mensim khut lai keren pat diwe telit batamai. Kani kan gajing pen baptis ka basyadin gajing kala ka bomot bapi bagi keren digi telit batamai. Oh Jesus, haleluya, ki akran dikit lit batamai. Senap. Dia kata kan ni kan kajing pen baptis ke basisha ba marsen sei na pi bagadan kajing pen baptis sumen si makot ke makaktin jong belai. Aki kam ki apostol nam khat khandai bau apostol Paul. Wala pen baptis ki khat arngut. Habala bu ikti habala sei ki la bu ikti ki pediang yu men si makot. Ya ro itrai, haleluya. Thank you Jesus, ya ro itrai. Thank you Jesus. God of Jesus, Holy Spirit. Pilang gumno. Bapa nak pilang gumno. Ha? Solat lut nyam. Ha? Pilak yok pediang yu mensim khut senan. Ha? Sing ai nguk yu try ka buram barok syu try.